urusasu rumeze nabi mu bice bigiye bitandukanye byose nk'uko imyiteguro yari iribanije ku munsi w'ejo. Nakubwira yuko magingo ya ngaya hose hose ku maakisi agiye atandukanye urusasu ruri kuzuba. Nibyo ni urugamba rukomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ntabwo byoroshye mu ishyamba rya Kibira neza mu Burundi. Ibintu ntabwo byoroshye, hari kuvugiramo urusaku rw'amasasu mu buryo budasanzwe. Ibiro bikaba bije bikurikira andi makuru akomeye avuga ko muri iri shyamba haberagamo imyitozo yo gutoza aba FDLR basanzwe bafatanya n'igisirikare cya FDNB mu rugamba rukomeye barwana mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ni mu gihe kandi undercovers ziri muri teritwari ya Fizi zitubwira ziti n'ubundi nimutungurwe nimwumva imirwano ikomeye hagati ya FARDC na FDNB n'abazarendo muri Fizi, kuko barashwanira kugabana bimwe mu byo bamaze iminsi basahura baguye ku bubiko bw'amabuye y'agaciro. Kuri ubu mwuka ntabwo umeze neza, kandi bishobora kuza gutuma dutsinda urugamba, niko undercover muri FARDC zivuga, zikagaragaza ko ibiri kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bikorwa byose ari ibiteza ikibazo gikomeye mu baturage. Ni mu gihe kandi kugeza ubu bitangazwa ndetse binemezwa ko benshi mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba baratangaza ndetse bakavuga ko Burundi bwamaze kwikanga ikintu gikomeye bijyanye n'imbaraga bamaze iminsi bashora mu mirwano ikomeje kugenda iba. Ni mu gihe kandi benshi mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba batabariza abanyekongo urgent Congolese civilian are held hostage in Burundi camps while Uvira is calm. The Burundi government blocks their return, exploiting UNHCR aid. Both Burundi and DRC governments praise some NGOs use this as scapegoat for their failure, just like Goma before AFCM 23. Aho rero benshi bari gushinja Uburundi kubuza impunzi z'abanyekongo gusubira iwabo mu gihe Goma ituje, ndetse bagashinja guverinoma ya Kongo ndetse n'iy'u Burundi kubibangamira bikomeye abaturage, kuko guverinoma y'u Burundi hamwe n'imiryango imwe n'imwe itegamiye kuri leta yabaye igikoresho cyo kunanirwa gukemura ikibazo. Nakababaro gakomeye, abarenga 100 bamaze gupfa. Ni mu gihe kandi hagaragaye amashusho ateye agahinda agaragaza bamwe mu baturage barimo abadamu n'abakecuru bambuka mu kibaya cya Ruzizi bakoresheje amajerekani bagira ngo bagaruke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi byemezwa kandi bikanavugwa ko ubuzima bukomeje kugenda bugorana, aho bitangazwa ko benshi bamaze iminsi bicwa n'inzara, abandi babayo mu buzima butari bwiza. Si ibyo gusa, kugeza ubu muri Rubero naho ari kwitegurwa imirwano ikomeye. Andakavuri ati FARDC ikomeje kuzana ibikoresho byinshi mu misozi itandukanye. Biragaragara ko urugamba rugiye kuba imbere njyano muri teritwari ya Rubero. Urugamba rwamaze kwitegurwa, nuko Andakava ziriyo zitubwira. Ni mu gihe kandi bamwe mu bakomeje kugenda bagaragara bakomeje kugenda bamagana ibikomeje kugenda binyura kuri televiziyo y'igihugu. Nk'uko ro bigaragara hakomeje kunyura amagambo bamwe bavuga ko ari mu urwango rukomeye. Si ibyo gusa kandi biri gutangazwa ndetse bikanavugwa ko ibijyanye n'ibiganiro hagati ya leta ya Kongo ndetse na M23 biberi Doha nabyo byongeye kugarukaho. Aho rero amakuru aragira ati Est de RDC, les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine appelaient de harmoniser les processus de Washington et Doha barométrique. Nk'uko bigaragara bamwe bakagaragaza ko ibijyanye na declaration of principles between representative of government of Democratic of Congo and the representative of Alliance Fleuve Congo M23 movement in support of pathway to a comprehensive peace agreement facility by the test of Qatar bigomba kuba bizajya mu buryo. Ni mu gihe kandi benshi bagaruka kubikomeje kugenda biganirwaho bidatanga umusaruro. Abaturage bari muri teritwari ya Uvira bo baragaragaza uburyo cy'imyiteguro y'imirwano igaragara. Ni mu gihe kandi abari Baraka bemeza ko amato menshi ya gisirikare akomeje kugenda azana abasirikare, ibishimangira ko urugamba rugiye gukomera.
ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu Safari ugiye kuduha ishusho y'uko urugamba ruhagaze ndetse n'uko ibintu byifashe muri ibi bice. Bwana Safari, waramutse neza? Mwaramutse. Safari, kugeza urambwiye uti ibintu ntabwo byoroshye, ndagira ngo udaciye ku ruhande utubwire situation hari byifashe gute kugeza ubu. Aciye ku ruhande n'ubundi nakuba Max ajya atandukanye ibintu ari hatari. Yego. Nakubwira ko n'ubundi bamwe mu bakomeje kugenda bumva irwana iri kubera hakurya, abashaka kuvuga ngo FM ashobora kuba yaragezeyo koko. Hakurya uvuga ni Safari? Ni nyine kuri kote y'igihugu cy'u Burundi. Yego. Bari kuvuga ko bashobora kuba barashitseyo bitewe n'uburyo bamaze iminsi bagaba ibitero bituruka nyine mu gihugu cy'u Burundi bagana nyine muri ibi bice n'ubundi byegereye imipaka ya leta ya Kongo. Yego. Ibi byose biri kuba n'ubundi imirwano irimbanije mu bice bigiye bitandukanye. Ni ibihe bice watubwira biri kuberamo imirwano? Nakubwira nk'ibice bya Mwenga, ariko maginga ya harimo udusentazi bivuga ko mpamvu yaba yadufata, ariko kuba ntari nahashika ngo ndebe ko situation imeze ntabwo nahita ndesiza, kuko n'ubundi uyu munsi ufite gahunda yo kugerayo kubera imirwano ubundi yaraye ihasakiranishije ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Yego. Nakubwira n'ubundi ko n'ubundi muri Katwari yapfize n'ubundi mirwano yabaye, abenshi bari bazi yuko muri biriya bice n'ubundi bya hafi na Baraka ari muri 23 yari iri, ariko haza kuvumburwa ko ari aba FDN ndetse n'abo wazarende n'abaFARDC bakomeje kugenda bisubiranamo ku rwego rwo hejuru, bikaba byakuriye imirwano ikomeye cyane. Benshi bari bazi ko bamwe yaratashitse nyine muri ibi bice. Yego. Ibi ngibi bikaba byagaragaye ko ari intege nkeya, ko mpamvu yafite yaba igiye kurwana noneho ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko haba habonetse icyuho gikomeye ndetse kinakomeye cyane. Navuga ko niba batangiye kwisubiranamo bitari buze koroha gukomeza kwavansa mu rugamba. Yego. Mbona none rero hano hafi n'umunsi n'umujyi, icyo nakubwira cyo naho haraye humvikana urusaku rw'amasasu, ariko uwuhe mujyi? Bivugwa ko byari hafi n'ubundi n'iyi hoteli ya Karisimbi. Iherereye mu uwuhe mujyi? N'ubundi ni hafi no mu mujyi wa Uvira. Yego. Bivugwa ko n'ubundi bari abakomando b'aba FDNB bari baje kureba buryo ki baca mu cyuho cy'uko n'ubundi kubera gutatanya umusada ari mu basirikare baba 23 bugarijwe cyane n'ibitero by'abasirikare benshi kandi bafite imbaraga ndetse n'ubwenge bukomeye cyane mu mirwanire. Bari bazi ko n'ubundi umujyi wawusizemo b'abapolisi baca urwaho nyine kugira ngo baze barebe buryo ki hari icyo bakora, ariko birangira naho habaye imirwano ikomeye cyane muri ibi bice. Yego. Bigaragaza ko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda binagwa za Kigongo, naho hajeyo ibitero maginga ya ngandi wadesiza ese Kigongo iracyakontorwa n'amabakwiyaratu, kuko uburyo ibitero biri kuva muri Tanganyika abigana za Kigongo bishobora gutuma ushaka gutekereza ukavuga uti ese mwoka byaramwe iyi Kigongo byaba 23. Urumva nyine ni ikibazo gikomeye cyane. Urumva muri iki gitondo ntabwo wadesiza uko byifashe, ahubwo nkaba nanjye ndi gushaka buryo ki nasimbuka nkagenda njya ku materi yose tukareba uko byifashe, kuko maginga ya nakubwiye ko ari mwoto urusasu rwaraye ruvuze ubuhuha. Maginga urusasu racyavuze ubuhuha, abaturage bafite ubwoba. Urabona ko bisa nkaho byahindutse ndetse ibintu byabaye biri ku rwego rwo hejuru.
abaturage bari kuva mu zabo bahunga cyangwa bagumye aho bari basanzwe? mu gace ka Mwenga benshi bamaze iminsi bakomeje guhunga. Nakugira yuko n'ubundi noneho hano muri teritwari ya Fizi n'ubundi hafi na za Baraka bakomeje kugenda bahunga. Nakubwira yuko ahantu bita za Butezi na Gandu hakomeje kugenda humvikana imyitozo ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Wumva ko n'ubundi basa nkaho ni mu bice n'ubundi bya Mwenga bikomeje kuba ibindi bindi. Mu gihe kandi bivugwa ko ahangaha za Walungu M23 bashaka kwihakura ku rwego rwo hejuru. Sinzi impamvu uko bimeze, kuko aka gace ka Walungu nakuvuga ko kari hafi neza n'umujyi wa Ntuza wa Bukavu. Yego, kuba hazi rero urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane kiri guteza akaturuvaye ku rwego rwo hejuru. Ikindi urumva ko n'ubundi inyuma y'aho bimitse visi guverineri wo bita Gadi Mukiza w'umunyamurenge, ibi byateje akaduruvayi gakomeye magingo aya, kuba barakumva ko bamwimitse ku nyuma y'umunsi w'ejo nabwo yatangiye imirimo ye. Abanyamurenge rero bari kwishima rwati ubwo bimutse umuturage wacu, umuntu twabanye ya hafi, uko byagenda kose hari ikintu ari bukore mu bice bitandukanye. Akaba yaratangiye imirimo ye hano i Bukavu n'ubundi nk'uko ariho hari ibiro bya guverineri na visi guverineri. Ibi rero bikaba bituma habaho ikintu gikomeye cyane ndetse kiri guteza urujijo ku batari bakeya, ku buryo usanga benshi bari kuvuga ngo birashoboka ko ariyo mpamvu ubona bashyize imbaraga mu bice bikomeye cyane hano mu Minembwe. Ubona ko intambara ishobora noneho kuva muri ibi bice bya Minembwe hatagize igikorwa, noneho izarenga intambara zose zigeze zaba muri ibi bice. Ikindi nakubwira ni imirwano ikomeye iri kubera mu ishyamba rya Kibira mu Burundi. Yego Safari, ndikubwira ati mu ishyamba rya Kibira riherereye mu Burundi. Icyo wenda kubadukurikira twebwe tuba tubyumvira ku ruhande rwa Kongo, ariko dushobora no kubadukurikira bashobora kutwandikira bakavuga ko urusaku rutumva, kugira ngo bibuze twese dukuraho n'urujijo. Baba bavuga ngo ibi biba bivugwa si byo biki, akenshi na kenshi biba biba, ariko uburyo umuntu akoresha imbaraga zo kuzenguruka umwanya igihe umuntu akoresha gikomeye cyane kugira ngo anekinge show y'ibintu ari gukora, ndetse n'ibiri kugenda bibatunda ace urujijo ku bantu bagiye batandukanye. Nakubwira yuko amakuru nge nakiriye uko abenshi batajya kwitanga ko Kibira n'ubundi hari imirwano ikomeye, kuko hari amaze iminsi harimo aba FPR bafatanya n'aba FDLR. Urumva ko n'ubundi bashaka kuba bakomeza kugenda abamugabanya umutekano, kuko kuva hano Kibira n'ubundi ugera Kamanyora ni iminota mike cyane. Umuntu waba uri mu Kibira urafata Kamanyora byakoroha, ndetse akoresheje na za mbuto bigasa mu birometero birebire. Safari, ariko wongerejwe ntabwo tukumva neza. Ndi kukubwira urabona kuva hano mu Kibira. Yego, byakoroha cyane guhungabanya umutekano, haba hano Kamanyora hafashwe, ndetse no mu biro bikuru by'umujyi n'ubundi wa Sud Kivu za Bukavu. Mfite ya mbunda ndende ishobora gukora, washobora kurasa muri uno mujyi. Kandi umujyi wa Bukavu navuga yuko ari munini cyane kandi umeze neza ku rwego rwo hejuru, urimo ibikorwa remezo bigaragara ko hano. Safari, ntabwo tukumva neza. Muri hangano wasanga ari ikibazo cya network zibari nyama ku masaha yako, ko hanabyutse n'ikirere kitari cyiza. Yego, ariko nari ndimo mvuga ni hano Kibira. Yego,
byaza kugorana hakomeje gukomeza kumvikanamo ino mirwano. ibyo byo mu kibira bwana Safari byatangiye ryari? ino mirwano n'ubundi nyuma y'uko n'ubundi habera imirwano ikomeye ariko ku rwego rwo hejuru, hagapfamo abaturage, hagapfamo abasirikare benshi ku buryo imodoka zatunze. ino mirwano yongeye kubura n'ubundi ku masaha y'ejo, ku munsi w'ejo nyine mu masaha y'ikigoroba nibwo yatangiye kubura, ndetse biza gukomera mu masaha y'ijoro. ibi rero abenshi bakomeje kugenda bavuga ko M23 yaba yaragezemo ikajya guhondagura abasirikare bamaze iminsi bari mu myitozo ikomeye. Ni urujijo ku bantu, ntabwo twari twatohoza neza kugira ngo tumenye situwasiyo M23 yarageze hano mu gihugu. hari benshi bakomeje kugenda bavuga ati M23 ishobora kuba n'ubundi yarageze bitewe n'uburyo aba FDL ndetse n'aba FDL bakomeje gushotora M23 ku rwego rwo hejuru, aho navuga ko bahana imbibi n'ubundi muri ibi bice. nakubwira yuko ataraha gusa n'ubundi kuri ino mipaka ya za Gatumba ndetse na za Kavimvira, bigaragara ko bakomeje kugenda bagaragaza gushotorana ku rwego rwo hejuru, nkaho yakomeza kugenda yiyama ingabo z'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Burundi, bavuga ngo mureke tubane mu mahoro, ikintu cy'imipaka gifungurwe mu mahoro katabayeho intambara. ni mu gihe kandi byose biri kuba, Neva we yavuze ko atazigera afungura umupaka kereka ngo ategereje ko imipaka izafungurwa ku ruhande rwa leta ya Kongo, aho yatangaje ko imipaka ngo izafungurwa ibirwa rimwe n'imipaka ihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda. sinzi impamvu yavuze ayo magambo, ariko ugenekereje cyangwa ugashyira mu nyurabwenge usanga ko wenda kuba yaravuze ibyo ari uko wenda hari ibyo kiba agitegura ndetse agishaka kubanza gukemura kugira ngo n'ubundi ikibazo azagikemurire. ibi rero bikaba bigaragaza ko izi ntambara zikomeje kugenda zituruka muri ibi bice zisatira aho n'ubundi M23 ikontorora. ni kwa kuba impamvu ikomeye cyane yuko M23 ishobora no gusimbukira muri ibi bice bya Kibira, ariko ntabwo ntamekinga kuba ngo mbyemeze, ariko tuzaratohoza nk'abantu twiteze hagize icyo tuvumbura kuri iyi no mirwano ikomeye yarakize. Safari rongera ijwi. Ntihagize icyo amenya kigendanye n'uko bavuga ko abasirikare b'amaguru baba bararungitswe muri ibi bice. yego nahita nkumenyesha bidatinze ku rwego rwo hejuru, kuko n'ubundi nicyo kitubishinga kugira ngo tumenye aho situwasiyo ni ibiki biri kuba bitewe n'imirwano ikomeje kugenda iba hato na hato. nakubwiye ko za Gatumba naho mu misozi yaho hejuru naho habereye imirwano karundura ikomeye. abenshi bakomeje kugenda bavuga ngo birashoboka ko M23 yaba yagezeyo, ariko kwa ko nta makuru ahagije ngira nabona. nicyo nakubwira nuko hari icyo ngiye gukora kugira ngo menye amakuru yimbitse, hagize icyo menya nahita nkutangariza bidatinze. ku bijyanye na deployment ho bihagaze gute kugeza ubu? nyuma rero n'ubundi bakoze deployment ku ba FDN, urabona ko n'ubundi na deployment ari, kuko n'ubundi deployment ikorwa mu masaha y'ijoro. nijoro nibwo ku munsi w'ejo nibwo yakozwe mu masaha yawe mu masaha 3 saa 4, aho n'ubundi bagiye bongera imbaraga ubona ko bisa nkaho bifite imbaraga kugeza ku Safari rongera ijwi, ntabwo tukumva neza. ndumva bikomeje kugorana, ariko icyo nshaka kukubwira yego nakubwira yuko n'ubundi ku matse agiye atandukanye bagiye bahongera abasirikare ntabwo muri ino teritwari ya Warungu. nakubwira yuko n'ubundi ahabaye teritwari ya Nuza naho mu bice bigiye bitandukanye. nakubwira ko bamwe babashyize za Bihogo bakomeze kugenda barunda abasirikare benshi, kuko bafite gahunda yo buryo ki bazagenda bamvasa, bamwe bagaturuka epfo abandi bagaturuka ruguru, kugira ngo
bongera bakure muri teritwari n'ubundi niba ariko mu bwado bwose. Safari ntabwo tukumva neza, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire, ni ikibazo cy'ihuza nzira, ubwo nanjye ndi kugenda mu misozi, muratwihanganira, niriza gukunda turasubira. Nta kibazo, namwe banywanyi mudateba kubana natwe, reka tubashimire cyane ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye y'abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.